two, three, four. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Yang mau buah matali? Engkau tahu. Buah ha. Akulah yang paling manis. Tala embu. Pak Maksum tujuan kanca. Assalamualaikum para kanca. Pak Maksum drop Coca-Cola. Waalaikumsalam. Tadi Samsul. Samsul, ya kan aku tuh. Lihat. Datang kau gaduh. Jasol, Pak Jaya kilo datang. Paling kinga kanin mana? Tapi kelak Pak Jaya ngirim mas kadungeng soropring dibaca. Gimana sekarang nanti? Kilo iya print wingko. Aduh, pala cepat lontong. Maksudnya? Pala cepat lontong. Ajia, pada bisa ngomong. Cara kalau di pesa saya ngeprint nah. Lancang ya ti. Aduh, setoran hafalan boleh. Judul dongeng apa ti? Asal mulana nyama makam air mata roto ebu. Hah? Makam air mata? Sudah, makamnya mana air mata? Cendri. Bola kedua sedang dia jadi alun-alun ya. Bener, Mat. Ratu Air Pujinya istri raja. Namanya Sarifah Ambami. Kau tahu masa kayak ruwa kan? Bener masa kayak dol. Makam. Kok taman aja nang masa kayak Juno. Bertolesan rumah sakit Sarifah Ambami Rato Ebu singkat rumah sakit Samrabu. Sarifah Ambami Rato Ebu Jia lakar dadi toko sejarah asal mulana bodene keraton Bengkalan. Mangkana dadi setia yang kunya mana gedung masake jelen kebei make ngaaka cari tanah. Awalnya Edina bener anyama Bengkalan lo, tapi anyama Keraton Madura baru. Bữa có phơi cái đó, cái chế làm gì đó, cái là qua cháy cái tô, là tên là tiền, cái là cái là con đồ tổ. Ariman, tepangan tos Pak Jaya. Beri tugas Pak Jaya, Man. Tugas hafalan, Man. Aduh, ruwet. Hafalan apa kak? Dongeng, Pak. Apa judulnya Cok? Asal mulana nyama makam air mata Rato Ebu. Oh, ya, lah mantap Cok, sip dah, coba ya. Paman oneng ki. Ya melok tahu Cok. Bengkap pi kau tu tahu cerita rakyat sebenarnya Bengkalan. Contohnya asal usul Bengkalan, Kek Lesap, Pangeran Trunojoyo, Pangeran Cakraningrat, Pujuk Cendana, Kek Hesehona Muhammad Holil. Bi banyak cerita tokoh Madura. Bi asal usulnya mana tisa. Ba anji kapi kau tu tahu.
mau nanya mana kena Bengkalan. Tidak ada mah bang, orang atau mantau. Ada. Mau nengeneng bang cong nak kena Madura. Tapi lo tahu cerita asal usul Madura. Cong dia rem cong. Mah cerita na makam air mata panik kemar. Gila, setia sambil ada teh Pak Jaya datang cong. Bapak cerita ya, kayak di ngaki kabi ya. Ayo tujuh apa lo? Lambe jia berderato seanyamah Raden Praseno. Dari kana Raden Praseno jia eyemong moso Sultan Agung Rato sederi Keraton Mataram. Ramana anyamah Raden Koro. Raden Koro jia atingkel omor tepak Raden Praseno ki kene. Seampun raja Raden Praseno paringeh kekobesan kelaben dadi rato neng resbeje. Ben beri gelar Pangeran Cakraningrat Situng. Raden Praseno keduen permaisuri seanyamah Sarifah Ambami. Situng bekto Pangeran Cakraningrat ajelen aleng-leng istana pengabesenah jauh loros keade. Acorak bedese peker lacuh Pangeran Cakraningrat Situng ngolok binena. Duh, tang ale bededi medika. Bedena apakah me atika ni kau dulu. Dek iya lek, apa tang rakyat seneng? Dek kau bersana sengko, teka sengko sekut atinggal lagi keratonan. Dalam bekto, saya tak sakit dek. Sengko tak kau besah, nampek perintah Rato Sultan Agung Mataram. Polana sengko dari gikana eyemong Rato Sultan Agung. Kalaben cek pertajun kesengko. Ki pocur sengko andi bining. Saya sedek robodan. Bagus tingkah kulitnya. Anos pemesem mah. Tor sae ibadah. Wengki ka atur pesae. Sop aja hubungan Madura sareng Mataram atambah sae ka. Kaulah terus atua supaya kakak bisa alaksana aki urusan kalaban selamat. Monda iya sengko mangkat ke Mataram setia jaga petepak bedena. Engki ka urusan keraton Malayatur sareng patih keratonan. Kakak tak usah ko beter. Semarin aja Pangeran Cakraningrat Situng mangkat de Mataram. Setia kareh Sarifah Ambami ketibian keraton. Siang ben malam Sarifah Ambami nangis. Emot de kabedene. Akhirnya Sarifah Ambami mangkat kia acelenaki tapah neng desa Buduren Resbeje. Dalam tak pernah Sarifah Ambami adua pasti aki kabulaki poci bulan aduh Gusti Aduh Gusti, sifat muratur ase. Dalam keadaan Kak Dinto, Abdina, Yoon, malar moga, katurunan Abdina, dupa kapetong toron.
Tortetia sing besaki kraton matura bara kadinto kabulaki poci abdina Ya sengko Mek kun met sampai petong toron le. kabulaki poci abdina kabulaki Sebenernya baang. Minta kau bahasaan selanjut toron. kabulaki poci abdina kabulaki Sengko tak pakai bunga. poci abdina Mungkin cuma aduh petong toron. kabulaki Areh akan te areh, bulan akan te bulan, tahun akan te tahun. Aing matana Sarifah ambami poci terus akili tele kemeng kenanga petapana bi aing matana. Akhirnya Sarifah ambami depak de omor epet-pet neng kenanga petapana. Lah, sauri tauladana Sarifah ambami ratoe pujia sekapeng situ setia de kelakina sekapeng dua kesabaran kalaben ibadenah setengkit de Gusti Allah sekapeng telok pelak natur negerna dek remah setia lengerti ceritana ki ojo Ari